تماشاوان برز لسر و مجارجی ما میوانداریا نویسکار جان کرد و هر وها روزنامه‌وان جیندار آخ کریه هون هر دو بخیراتن برز جیندار جیجم تاز دست پیدا کم ما بس تو آرمانجو مرما رواندن روزنامه‌وان جالی پیدا و چیه پیدا خوازه چه نامه که چه پیامه که بگینه سلاورز سلاورز راستی از آرمان جوان نزانم جبرکو از نل جمع ملیت کارم تخمین بکیم که آرمان جوان چیه از کارم بچک بحثا پیواجوی بکیم یکم جار حلوستن بوی شکلی هوانه دست سالا 21 یا کو دنیای رو متاورس داخل ده ما کردان خمگین دکه هم لکردن دیاسپورا هم جیل هر پیشین کردستانه دنیا ایرو دموکراسی و حضور و آرامی و براتیش خورده که آرمانش ده اف کریارن هوانه دیاره ام باش زنن کو بنگاوی یا دیروکی کمالیزم و بعثه PKK و kültür aviş çanda dagirkeriye vişli ferbuye seçil salin davinte biramın ku devleta Türk bi şekli çoğu zaxte liser rojnamevaniye u rojnamevanan dikir te biramın Irak'e çıtkıvmin iroji birame hecam dibinin li İran'e li Kurdistan Rojlate Kurdistan'e çıtkıvmi u Esad'e çıtkir li Suriye ev politika و هلوست برز جیندار برز چما فشار لسر روزنامه‌وانان دکن از بین ev تقص برتکن پیواژوینه باش دبینی که دوی پیواژوی د دنیا روشلات ناوین و کردستان لسر دو خطانه خطا شیعه و سنه و خطا یکیتی اروپا و آمریکای و خطا باشور کردستان کلیه و خطا دنیا ایران و PKK و هوالبندوان یعنی اف شرط منطقه خود شروانه ایرو ام دبینیم کل هرمه لهم لباشور کردستان لهم باکور کردستانی PKK تنبویه یعنی زختکی مازن ج دنیای سرده و او و زخته دکی سوجه روزنامه‌وان کرد دکی سوجه پیامنر آک نویسه دکی سوجه تو سوجه بنله اتکارم başi bibînim ku PKK fatısiye û vê reaksiyonê êrişî Kurd dike çi navek dinya ve tune بله باشه به نرنا te de rojnamevan divê çawa warin parastin tu jî wekû rojnamevanekî Kurd rojnamevan divê çawa warin parastin erkê tevgera Kurdî erkê em bêjin dezgehên cîhanî de dermafê rojnamevanan de divê çawa ew warin parastina wan dabîn kirî be ya cêkef xweşiye ku sendîkaya rojnamevanan daxuyaniyek tund daye û ez hêvî dikim rojnamevanî û dibin wê bêje sêwana siyasî derkeve rojnamevaniya partîzanî rastî em dibînin ku li Kurdistanê van alozîyan derxe dil hêvî dike ew ê ku îro ava rojnamevaniyê dikin pêşî her kesî li hember vî îşî derkevin hêvîdarim ew rojnamevanên bo nimûne Reuters û CNN yên qada nêvnetewî vê meselê bişopînin dê her em ji diasporê meselê dişopînin ez بله de nerina te de birêz jîndar asta rojnamegeriyê li Rojavayê Kurdistanê di çi qonaxekê de ye di çi astekê de ye rojnamevan rastî çi astangiyan tên Birêz berî ku ez werim ser rojnamevaniyê ew bingeha ku îro navê rêvebirine nizanim Bakurê Sûriye nizanim Rojhilatê Sûriye yani ew sîstema ku li wir îro rêvebirinê dike ew sîstem û dünya du rûyên berava jî de diçin vêca ez wexta min berîna 5 deqe temaşekir xelk behsa zarokên xwe dike xelk behsa nan dike xelk behsa gazê dike ya ku ez dibînim li wir jiyan tune bes heman demê de bi van çalakiyên ku bi navê ciwanên şoreşger geyri hiqûqî mafyawarî yani bi vî şeklî ne jiyan ava dibe ne rojnamegerî dibe ne zikê mirov tê dibe ez divê ew herêm aram be
آرامی هبه دموکراسی هبه حضور هبه زکی خلکی تر ببه لی اف برادرنا جیانی غلط فهم کرنه اف منطقه جاکوبنیز به کتخوازه خلکی وکی کرستیان بکه مال خو به شکل که یک تیپ بکه به یک رنگ بکه و اف انجام نده دیروکی ده بیشی باش دیتیه مثلا کارم بیشم دولت ترکیه بزیلانی درسمی به قتلیام به هر شکلی کردان بکه ترک لبسر نکت لبجه از دانم پککه و خلکی زوری چوا بکه نه انسان هم بنرن یعنی خلکی روجاوا نمجبوره به شورشگر به دموکرات به کمونیست yani براستی سوسیولوژیا ور و دلیزن دموگرافیا ور و دلیزن و evde انجام نده تنه کیش مهمی کردان و کردستانیان چیزبن انجام وی چی بن یعنی قناغا به چل پیشیا روجاوای کردستانه تو بیجی رواندنا زاروکان بن پیکرن ترور کرنا سیاسی تونکرنا جیانا سیاسی قناغا به وی چی بن قناغا به چه اتکارم اشتر بیجم چل سر وی بیجی پش پرده و مدیا جواکی ده آغافتن و یاکو از وی بیجی دلگرن پککی کوین دبیسم کو هیوی یک مزنه خوازن مظلوم عبدالور دربه یکی چه که خوش پککی خلاص بکه بس اف هیویج مره وکی حنک اکته از شرط و مرجوه نبینم her çeşit bir konjüktüre ve göre dair em hevi dikin ku Amerika tadil ve nehakiye bike em hevi dikin ku başvuru Kürdistan'ı presek bike yani em hevi dikin ku PKK jur derke ve PKK jur derke tu halki Rojava xob xoxare ve bir ez bawer dikim ve peşeroş baş bebe leheger ev dibin kontrola vam Kemalist u Basyan da bibine bawer bike em evet 4-5 sala em dibin mevane ve emi haftaya gidince bir meyvane be emi sevmeyen dici 6 sal dici yani yekrehe ve PKK ev mantıkı askeri jur derke ve böyle jiyan sivil belur ezbe Galaxy Pass jbor rojnamavan jindar akh je Swede tumrabu Galaxy Pass jbo baştar bunate